Ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro cya YouTube channel yacu yitwa Amazina Live. Njye mugiye kubona muri aka kanya ndi Yvonne. Uyu munsi nabateguriye izina ryiza cyane rihabwa umwana w'umukobwa ari ryo Berenice. Berenice ni izina ryiza cyane rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Kigiriki cya kera, aho Berenice bisobanura uzana intsinzi cyangwa utera abandi gutsinda. Berenice bisobanura uzana intsinzi, amahoro n'imigisha. Berenice kandi bisobanura intwari, uwizera ntatinya gukora ibintu bikomeye. Berenice afite umutima mwiza, akunda gufasha, agira impuhwe n'urukundo. Berenice kandi ni umunyabwenge, ni umunyamatsiko, akunda kumenya ibintu bishya. Ba Berenice bakunda amahoro, ubutabera, ahora arwana ku kuri n'ibyiza. Ba Berenice bafite imbaraga z'ubuyobozi, bakunda kuyobora abandi mu nzira nziza. Ba Berenice kandi bakunda ubwiza, urukundo, amahoro n'intsinzi. Bakunda gufasha abandi no kubashimisha. Ba Berenice bakunda kugira intego n'ibyo barwanira mu buzima bwabo. Berenice nanone yanga ibinyoma, uburiganya n'amakimbirane. Ba Berenice banga abantu batagira umutima wo gufasha. Yanga gutsindwa cyangwa kwicisha bugufi imbere y'ukuri. Mbese muri make, Berenice ni umunesha w'umutsinzi w'ukuri kandi wuzuye impuhwe n'urukundo. Izina Berenice ntaho rirangiriye. Nibutsa gukora subscribe, like, share ndetse na comment, kuko ibitekerezo byanyu biba ari ingenzi. Murakoze, ibihe byiza.